Zdravo drage moje i dobrodošle u 5. dan izazova joge i pilatesa za početnike. Hajmo danas na noge lagane. Polako, ali udobno smestimo se i osvestimo najpre naša stopala. Prste, pete, dišemo duboko. Hajmo sada polako sa prstiju na pete. Polako, ruke su pored tela, potpuno slobodne. Odlično. Ako smo nestabilne, možemo ruke staviti ovako na bokove. Super! Zašto počinjemo uvek od stopala? Zato što su stopala ključna za naš energetski balans. Stopala sadrže razne energetske meridijane koji nas povezuju sa unutrašnjim organima. I treba stopala razvijati, da su zdrava, da su stabilna, ali opet ne baš previše, oslonjena na zemlju. Dakle, sve neka bude u zdravom balansu. I sad uvek pitaš sebe kako se osjećam dok radimo ovu vežbu. Ne morate se baš uvek osjećati dobro i to je sasvim ok. Odlično, super, umiri se. Ajmo sada jedno stopalo pa drugo. Prsti, pete, naizmenično. Super, hajmo, ruke su pored tela, super. Diši duboko. Hajmo, prsti, pete. Isto takođe, zašto je važno razvijati stopala? Zato što stopala najpre dobijaju energiju koju šalju prema gore, do naših energetskih centara. I dakle, kada je prvi centar koji je smešten u korenu kičmenog stuba dobro stabilan sa dobrom energijom, onda će i svaki drugi centar da funkcioniše dobro. Hajmo još samo malo. Super, odlično. I onda polako u centar. Jedan dlan na stomak, drugi na grudi. Tapkamo i dišemo. Hajmo. Super, hajmo još samo malo. Pa promenimo dlanove. I sada tapkamo stomak, zato što nam se tu nalazi vagusni nerv koji nas povezuje sa nervnim sistemom i grudni deo, timus, žlezda, tačka sreće, kako je mnogi zovu. Odlično, još samo malo. Još samo malo. I izdah. Odlično, udahni. Izdahni.